Aduh, capek ya. Sampai anak buah loba gitu, tinggal marana, tinggal tinggal. Aduh, udah tinggal heula ya baru dak teh ya. Tinggal centing teh gawe nanti di belah kidul. Ah, ieu mah kudu ditingali. Kudu ditingali mah da moal bener baru dak mah. Aduh, bener si goblok teh kakak ngajaran dong. Jadi garawe geuningan. Aduh. Ngari mah balik ini ya. Dikontrol kadang-kadang. Lipo. Dia mana mah ya? Ya, mana tak ya? Oh, lalu punya orang. Kayak kan tuh mau kalau si orang berapa? Oh, cakap tu. Gawe kan gawe, ada ngalaki ngejar dong. Maaf bos. Sia tengah denge. Ngobrol teh. Matur di garawe sama di dogo. My God. Pak punten abdi teh meuleum heula sampe lapar. Tadi teh abdi damel di tadi teh disuguhan. lapar abdi meuleum heula sampe da teu aya keja acan kudu bapak mah. Ari sia rek kamarana. Ngobrol teh. Aduh ampun. Dia ngagubug-gubug itu udah kena naon mah. Aduh. Hei, aku saya kagak sampai bulan di sekolah teh. Di gawe. Aduh, ampun. Digan teh disuguhan. Ah, benar sia mah geus bilang di alatur ku aing teh. Kumaha sia we ah aing mah ini tah. Mantap ini. Yo.